And that did. We never this one. I don't for me chacham. Nah, me give you say moye. Enra, me video. Hey, if you cut a ban. If you cut a ban. Enra, me video ba. Mami NBA. Enra be video. Na video na be no nefa if I say na Samba Jafra. I said me ba late. Nti ba na mu bebre no no madeda. Me ba. I don't like surface away. Imperfect. Eti me buy no na emu bebre no adeda. Na me say enra enema because na eye me surprise say ade asebi Ebron House of Chiefs. One motewa omude House of Chiefs no as the extension of omu tradition areas. And the mra was ye di adwuma o man mo no. Sebi enyado sebi abrawo. One more was on mo hwe. One more na ese so be traditional rulers. E won kro bi ti se suma. Enko bi se dwena me abiase. E na doma. San krofo wi apamo no ti e de abo ho. Na so be so wi okuro ya. Ana say ofu se bia wo you been intimidated for long time na pese odo ho a. Enye ekwan ho a ekwan wo no fa so nye na kwan no. Sa kwan na won de mra. Na won tietie Ghana constitution so. Na won mo ye ne wo pe. Na nam se nkrofo tan asante nti. Na nkrofo chiri asantefo nti. Bebre na bo on magusu sade on mu hu ne ekoso. Ewi asempanifo kan se wosi dua emokoko a ebesa bebu na bo wankasa osumpacho me basisi me can light to say that wosi edua mu emokoko a ebu a ebesa bebo wankasa yete Ghana yanko ba bia yinyina ye Ghana fo ne yete Ghana ho na Ghana ho no enye sebia nya do sebia konto enya santefo nko ena sebi won mo yenkrofo mugu Ghana ho na so santefo nko ne yeta ho mo e o Ghana nim se wo hia Ghana ni na wani asantini ataman kyerewa na wo hia Ghana ni wo hia Ghana ni na wanka santini ho asembone ankyerewa na wo ye Ghana ni eso busa ne se asantini aye wo de ya afi no mo horo so omu ye tu no omu da wo manum omu ye tu no obu sare se tu ne be na santini aya kyerewa obu ase omu fi so omu kwa na ye nipa busa ne se hene fa na santini ko gina ka kyere so ye nipa se no ese o he di omu cheche gas omu ka se Ghana ye omu dia obeki kansem hunu bebide ota hunu nti what I huna eni edru yes santini nyu bia boni bi o Ghana ho nye wo ya de se ade na nanu magieja onu santini no anasa ade wo no o patronize o ye ni ye no ye so meye fe any time na kasante sa o fi se even ahafo na obosompra ebre bia woni yamfo ma hene enu hwidi ma hene eba bonten be ye press e ka kire na do ma hene se wonya ne no yo no wo ye no na sebia nya do sebia bra nya no yonko ne sante hene it is already what in kurom na so wo di ne hene se do ma hene on reso ni no nya kasa twitwie ne kasa fi no kasa tantan no ena go so ma hene ya sebia nya do ko bam Abeka
asimo ne yanfo ma hene ena hwedie ma hene edeto ho ya hwe de Ghana fo ebi di koye politics aso for your information Nana Goso ma hene oye NDC ni for your information nana me na kasapen oye NDC ni aso san se obekasa ma ni wura esa so obeka na nado ma hene obechi no anim woni oye hunti enkrofo sheda she ni coat ase sa Nana Goso ma hene esi hodi no atem ato no ho ato na yanfo ma hene ho yete Ghana ho ye hu because of so obekasa se adia Nana Adwuma Badu ye no ebe fasem kasie ade abenchi mantem enti wonya no hweso ni hene isa so otumfo kora ohiam ade no ma afanye Goso ma hene ade na Ghana fo binom amfanye Goso ma hene anto no ho ani no tem ammo na wuto abla na onwuye ohun asantefo hotan yete o mayimu ani ya say constitutional country the enim say emra ene yedi adwuma na emra no so betimi aye adwuma e gina me no umie no so si emfa mra no hye ensem e de so bi ye bibi na nya e wo se mra no hye na fairness with justice eba lawyer with justice eba necessary ma wonum nyina ntimi ama na de bia akwa partisan politics akwa tribal agenda akwa favoritism hatred indifferences na sad nema wonum nyina ye dan wadi se koba ne sa e beto bilebi no obi ademra ne be hye ne nsem se ne opɛ because onim se asamu kure si na me de famra kwan so a me ya santidinti ye tanyen nti anya de amede ye dakura beka bia mame atu ye de mra ne be hye nsem se ne epɛ esase ye ti omanum ye hu se krofo bebre de mra na hye won nsem obi timi contempt yet oya adwuma o judicial system nim otsena bonten in a public arena na wotena ho na wakase say ye di asem kokot yet say any power friend who so oye ojaji ni our high court as sitting in public place aka say wono so bi ene nyasam na ye di asem ne court na judicial system magistrate kro na say judge kro etna asem ne so na ye bu asem no na etia wono obebu so oni so na se obusu no to no contempt na mra no de ne kotumu a ase ebunofo ebeba beyi no yet yenya any committee bi esete yese asemi a onipa ye fe no Nana Adwuma Badu ye ono ose se o ye judge ni wakan se ya hwi ye bema judicial system no judges any court no nhyehye ye nim aba form amenam saa so ntin krofo ba me yanim aye ha amen krofo famera hye wonum nsem esase ne kasa mu no o incite the youth against the legal practitioners, the youth against the constitutional requirement, the youth against judges and the magistrates. Obiala ntimi amfere papa we nto ogusunya sa confidence no hu se emra no obi atimi tieta so bi eto no so betia so yet otsena judge them say judge otsena court them say judge na what judge enipa with the same constitutional mandate no legal requirement ni no wa judge will be say emfa nkoto benipa we betena abonten say on ye edu no so obebu so afei wasatena abonten ka say ane wono di ope ene obe Ghana ho obi ene obetumi ene be esase onsuro obi a eno yentimi ankose ne say what do you mean? Can you interpret what some now can you can you interpret to ene judicial system no want obi entumi anye no yet ye won krofo onum hyehye e check say me wigi e hyemi so onum ayem la hyefo
You mo de mmara no ye adwuma. You onu make sure say mmara no betimi ye adwuma ma o ma no koso. Eso still omo nyina bu o ma nigu sa na ma woni nyina so. Edi antia asante ma ho tentia. Na se edi asante ho tan. Asante ho tan. Na da bi obi bubu na so. Da bi obi tietia mmara no so. Da bi obi di mmara no ye ne opɛ. Da biala obi swai mmara no so. Na edi asante ho tanti. Asante ho tanti. Political colors enti asante ho tanti beto brebi. Asante force yo be fa mmara no kro no ahye nsem. Isa se mmara no ayeye bu no. Constitution no ayeye di so no. Ya bibia mu no ye nya botere. Ebu constitution ye de fa sa mmara kwa no so no. Enipa bi anase nkrofo bi e de on ma dwe se. Si ye de be fa mmara kwa so. Si ye fa mmara kwa so. Si ye bebu mmara no. Si ye mu mmara no. They want to pay with all political agendas. They want to pay as a haters of a certain group of people say asante maino. And I say, one any bra esa young renti. One bebu so dia. And for your own information, we just want to inform you from today, say, if you in your position as judges, as magistrates, as justices, if you denied a justice to people based on their tribes, based on their colors, based on their religion, and based on other criteria, then we are telling you, say, we will also ensure to take the law into our hands. We will destroy what you call a law. We will make that place and then what you want very uncomfortable for you. So better now. It's some penny say, or penny what's in a fee. A man and more frawin and come. Say you can't come before. You can't open your co a can't be. So it is better for me no me say. Say a percent chilimo on more chili. A better baby on my family and a cura. No my own pet. Not the country you want. You want to see a peaceful country where foreigners enjoy their stays, where people love to come and enjoy the culture and the traditions there, where even foreigners boast in their own countries and their own homes. Say we love Ghana and India. If you do not want to see that, would say yeah to us or and you need to start to make the legal constitutional work in everybody so bibiara. A year do more bibiara so. The person catch a politicians say Constitution do not see colors. It do not Constitution do not see individual say position. It does not see individual language. It does not see individual tribe. It does see justice. So when the justice denied to be served, when a justice denies to be given, the law will be taken by force. Because persuasion fails, a law, and I say, when a persuasion fails, force must be applied. Eti abasi e kache on say, sayati Ghana nim, no ni pekuobi, ayo on ma dwene say, because they want people to see them, because they want people to hear about them. 1% crofoti one man can, and that's 1% be so who so no. It's in the senti. Emre kuni no bo o man who man. Onu betieti so say no pe. Yet Ghana ho, and yakoji injunction abeto. A broad regional House of Chiefs. One election so. Ya, sign injunction ni every electoral commission ho. Every court. Edi bia koma electoral commission. Electoral commission has served Bruno House of Chiefs, no. I tried to say a letter said there is an injunction. Yeah, that regional House of Chiefs in so. Yeah, interested was to be carry out any election. Only partner said a friend at Mabedu. One is Sumahine. Said Dinamehino se wine. And it be as in a drobo. Etimically election. Without say young send electoral commission as a representatives. Without say abano any judge ni ama nanko ho anko swear and crofo
you individual position no in. Yet the election went on. Ajima bedu timi famila share sem ebu injunction no. Yadi akoma electoral commission and electoral commission in the whole country electoral commission. I respect this injunction no. You free the court of law. It won't send anybody to go there. But Ajima bedu ebu so. And we had a constitution regarding election. The election can only be taken and as a carried out by the electoral commission. Ghana election be an electoral commission kwane what to me. Sa wo begina so otijina ni mi eto aba. Anase wo shed there the beto aba. Anase wo metu mi the beto aba. Ye wo the legal law of the land anymore. Electoral commission the letter at their breath. A Brown Regional House of Chiefs say, you do not or you cannot carry an election because court to the injunction a breme. But Ajima bedu yet Ghana will do all this legal requirements so. Emma won one custard in the 2 minute pair. Se Santini I him free be. And as Asante for I him free be no quiet animal we are. Cabana you need at me. Kabana yen kan sama kasiyen enwu yesum ye. Kabana yen to ye hum ye. Kabana ye ni ye ni ye. Wotimi de nepe. And then also on election processes, I require simple equation. Simple equation nature say. Senifa 18 and the war such area no more at Wabano and I say a regional House of Chiefs no. One must and one more traditional rulers and our leaders or one more sa a Bruno Regional House of Chiefs in the mono. Say I bet you about at least about simple equation. I will say at least you 9 and not even 10. What is a simple equation of the total number of the people that represent the such house? And also so wobuso because the nipa and the ohono na 8. Ye was abre ne bo aba ne mere chesa simple equation e buso. Esa so nipa no onmo ho no. Sa total number no na e bro sa. Asuna na Ajima bedu buso. As yet also e judge ni. Abra na Ajima bedu one mo calling it to a bar say o meye de high court judge no. Ye be interview na Ajima bedu busa ne say. I hear for no obtaining the master degree. Ajima bedu ka say pass that question. Want to be a nyano. And it is there in this document. So a nyano. But because obtaining the master degree. Yeah, what they kwakwaye the high court judge no want to be a nyano. It is there so a nyano. This is a country. Yeah, what tiny on my something 40. So be a story say what yet ya Ghana. I'm a man so against Santia and nipa bebre for on so when you crown so it's a say a kind of Santa for. Best as I never corner dear. Next I never be a bessie dear. Send will be a fat and rashed and some will be into me cafe. Next be a yard of Sabia conto or more mad general forms so a bema dear. And you better baby. Samra cronwa. Yea, ye be fun pum. Near ya so send ye pet. It's a sembla and you yasia. And Bella new be a Yatigana ho. And a sampa and Konya Sam. And Mamma, your friend, the constitution, they will say. Constitution no jenana mamma near money etu. Constitution no edge, obidie, obisom. And it will be Sabi, Nekasa, and will be a near Mabby, a jitu. Afe, constitution no credit one near John Back, Chieftaincy Act anymore. Act 59 no. Actually, Connie a befaswa. And Konyan Sassi a damn Konyan. Send you say. A mamma money a council and what's his say. After Konya was shed was sin. And on the Wusha de man. Now, who stretch us a Konya was shed was sin one. One no Obama were mandates. Now one will let another call. Original House of Chief our woman. After a sad did to me say. Baby obiti as a regional. And no political administrative. And no interest say will be crew. And I say, will be crew. Your traditional demarcations and jurisdictions. The traditional jurisdiction, baby, I want what you know. A bet me a shark on your biasi, baby. A chest and an animal to almost assassin. One moon to 2 a pine, but it's your own crew.
eniti amamra na saje tum sa amamra na jitum dia in 1959 abra Dr. Nkrumah oye na dwi se odi marketi anasa oye bibia na ye fe the Bron region no what kind what the purpose of creating the region one was say region ya me create say a tribe and you kuru na mo me create purpose say administratively no development ebetimi aba ho esasa santema no eso too much and so was say divide mu na yetimi ema development ya adwuma and that was the words of Dr. Kwame Nkrumah. It just said a Bron region was part of Asantema and you divided here and you bear back a Bron region, a Bron and a half region 1959. It is a sign you know Constitution name Chieftaincy Act anymore. Actually, it's a superface. Say no what's your yellow. Nana not Samba Jafra. Obien him says Sampa traditional area, a Casantema from 17th century. So Sampa traditional area Casantema home. No bien him said 1982. No pokuware. And our liberty. Sampa akonya tuntum. Ye chase or born mahene. Ebi also so Sampa for ayen afana for efi kakara. It is a Sampa for aya ade bia fan akan amamre. Se wo kura akan ne ma chini yo entomefra bi se ne type of entomefra ne ni yo ne ne ma bebre ne kasa bi obeka ne twi no. What kind the name of so can Asantema no that's what one amamle na mane a oye sasani ma woni munyina di adanse na Samba Jafra otosimi no what for the due processes so ebi won so ansa kwa na Samba Jafra wo be swan asam no ba ye ewo Farouk ne maame Rose Mensah ene Abu Mahama Watara ena na Samba Jafra ena empanifu aka ho asemi baye baby ekoye bia Farouk ne maame difo ekosunwa court omu difo so won mo card de share ena wonu ede won masam ye Rose Mensah ene wonu Farouk mo friend sa modua ene ne nyi odi wonu no achi ede asem no ba manhia se Sampa akonya eka manhia ho Sampa akonya eya Asantema ye videos wo ho interviews Farouk ne nabusiafo Watala no obi akasai. There was so many interviews. Ode mu nyina se ampa. Ye Asantema, ya ka Asantema ho ya Asantefo. It is asema bi akonya ho. The other Asantema no ye supreme ruler. Nana Otumfo setu. Ono ne ye de asembe kwakoma no. Ena omo de asemi baye. Mo de asemi baye ne ya. Second defendant no ono ye. Nana Samba Jafra. Otumfo to wo nsa frɛ wo no. Ena ono so baye. Yama wo bia kwan manek ebu oninkuro wo sa mo dwa ma me Rose Mensah video footage e wo ho ye chese wo nkurofo sa mo dua ye fro Farouk no wo wabusuafo mo so mo na leti mo busua dua mo ma grace mo nananom Watala no kam ho ansana Samba Jafra wono so ne Abu Mahama no ene wo mo ka ono so ho no esoso enaleti wo no so a story afeti committee tina asem no so boka se mo mpe committee no nti otumfo na nkasa ntu ni nan ensi asem no so otumfo tu ni nan si asem no so afi mo na nanom abakosam ne yahodo nyina hwehwe mu ekowie ye no ye bebu asem se wo Rose Mensah no ba Farouk no mo ye nana kofiso nana efense sa modua ne nkorofo yes mo ye dinkra na sefo na sa dinkra no wo yakoa esa so obi na bebo obosia awo hina na sa abre no o ye Sampa hene ana wontimi ntwia no de wono ankasa ne wo fa se o ye oba ebesi awowa na oba ye no obenye obefa ayefunu ofa ayefunu no wo dinkra na sa akrofo no o masefo ene mo Farouk sa modua na bra na kofiso no ti ase no na wo chimanso wo ne suma nwene mefo ene do meya ne do obefo chimanso because one mo apese won mo ewia Sampa ase etinana suno ofiso no wono chimanso enfie bebre enu wana na de be yare ye ena wano so sabela na chiame ene nana samodua ya sebia nyado wo de hye ne ye chiame da oba wiase wo de hye de ne ye chiame da chiame yeyi obi atimi de obi a o chiame eni siba asa no o ka kire busua ne se samodua ene nim nsam wa ekoso maso no nsam
Sani ya wonu sumafo no efom dweremefo no ebeso wonu gye sampafo nsase nti momma na kofi so na sa modwe ni here ono no ni manso ni mu ono so no wo adansedie ewo manso watch nim sampa ade hye tiase etunsa gu so eti abra na sa modwe asabi oyare da ho a wo be na sa modwe esoso wo be firi mu no wanyi ni de hye bi afiri na busuom se wo mesha no anan da bi esase wonim se onya de hye asemi nkoda yebua asem mo no asem koye yebua wodifo a wo so mpene efree ya na najima badu ye wo ye doma traditional area no wonum na no na wasore se ani wo konsoko yam festival ho no okokase an sampa sam wasisi won obase sabunufo nyina ade akoko sampa nya bono ebi ososo asam no emfa ho ena ode no beji mu no kota asa modwechi wo kota asa modwechi timi kose falsify information so what ko gazette sa modwe sa otan asante echira asante tese onya aka no kona ko besore adopa na asantefo nyina ewu eho ena ode ko na samba de fra enya information no na samba de fra de injunction kwato so ewo National House of Chiefs so what me falsify information no one nipa wonye acting president of Sampa traditional what me falsify say we acting president eti asani ko akoto me record documents no na Juma bedu say documents o record bron e fa de say national no woman farm and national force o de documents na back to Obron Regional House of Chiefs atoro bebere eno nkoda afei na Samba de Fred nkunim no wafa amamle ne amane ese fata so akosai e dia kire otumfo se tunyam kese ewrambo odin bo mu ase ama sani Ghana onu se true requirement ne tie no ya dia tuma koma Regional House of Chiefs no a police for modern ho security agencies are onu so dan ho ya sa koma obi e fe no minister wo hwe sa ekuo no e fe no ahini hu sensem de so ya sa koma national so bi e chese ya distribute the requirements o meet the criteria say be gazette no afi ye dia babuno Regional House of Chiefs se bro Regional House of Chiefs no approve say one mo saka na Samba Jafra letter no one mo fan national na Juma bedu se dabi menye adanchi na wonye emra na ye di adwuma ho Regional House of Chiefs anya wo papa dia enka doma traditional area ho Regional House of Chiefs ko ya ka ho asemi e wo sunwan enka wo traditional area nemum amamra ni mu no se emfie na no so ni ayi obi anase nkrofo wonum ye interested so mbe take position as a president our Regional House of Chiefs bia no mo compete na mo vote na obi wini a na abetena so wadwuma ne se wodi chieftaincy act no constitution ne be yadwuma oso wonye ena wode krata ne to ho ti krata na da ho a ena wo so de a wo patronize sa modua se wo ye sampa ena wo instigate youth no amam no kasai wo mo da kafi mu ama edwadie ene nkoso okosampa kuro no mo nyina a stampede awa abra wo no ti krom doma onu krom doma de bibiansi ho eti ho enna na Samba Jafra ya ye fe no Justice Ankema ye o ya pi ko jaja woni mamra mu se da bi me hu se opese wo ye na me kuro yibo and enti sade a me appeal to the court na die hu nti na Samba Jafra de court or the court say amamne ni amanne ene mra bi e wo so faso emre bi e so faso no wafaso na so na Juma bedu te Ebro Regional House of Chiefs e fa mra sa de nsem omu Ghana mra otietia so what the Regional House of Chiefs na aye sesebi ni fie japade a wo mumla na ne opede waye eniti Ghana mra no enhwem na onum enkasam de hwehwe asebnim ya kam asemi ya bua sa na Samba Jafra na asem no de beda court no hwehwe mu aye no kore it was 21 days onum emfa nenkrata no free Bon House of C4 enko national na ya approve the gazette e ba bonte musemu na mawini obi ati Ghana wo se musemu victory eti anje bia ne ewu se modua akoya appeal asema ya di no high court no wakoya appeal wo sunya circuit court na kwa ba so na wo se wodim nya sada se wo ye lawyer ni ana judge ni ampa
ye di asem wo appeal court no obi kwaji a friend say high court no obi kwaji injunction and obi kwaji appeal wo circuit court etia appeal court judgment aba which be here it's 21 days no bembe ho ana Najma Badu ase da tukwan na ho ana wonu suma hene no wonu so ta kire bi no wonu ho na Ghana de aye cheap Ghana yefo and that politician obi emumo is as a constitution na da ho no munni so ebe kakra obi abefa mra no ahye nsem anwonani a obe na nwona sem na wabu na nwona sem na watietia constitution so ankrani obe saa eti obi ebe hyasie etietia constitution so because ye hu se wonya sem na odi asem no oye se obebu Ghana mra no anaso wo de befa mra kwa so ma Ghana mra reti ye adwuma wo de kwa ye he wo tribe awo ye he kasa awoka e kura wo firi so na ya di wasem de amount and it woni baby kura ana wo nko nkaka se favor on pakro na obedi wasem na wo firi kura on pakro no obedi wasem no firi so na wo bu wasem no wa chia no nti by this time de be kakra obia be fam na na hye nsem eti eja one man kasa de letter no e de ko because ade na do national but in free region ho e me ko national ho ti wonom soma fo so mo fan koma register ho one ko ya register say and yes akwa we su ne fa so de letter ba okay yate one sakoy ama na Samba Jafra ne lawyer the acting chief of Sampa traditional area any impenfo aka ho na presenters on man kasa e de letters no ekoy one de letter na sa koduru bon House of Chiefs on e bu sa register yes woni ho afa secretary so say onye letter no because I was said register na je letter no one beka one mutsina ho twen ya e kire and you say abrante bi ba say registrar no ese me no momra what is asem wo mpani sem wo hene letter ya address that led to Bron Original House of Chiefs from a court, from a high court judgment letter ya address it to a Bron Original House of Chiefs the letter no ko ya na register na ka say wo mo di letter ne ba emie letter ne so no mo nkan kan say asa ga de anya ne sa wona wasa wo letter the letter have addressed directly to wo letter ne address it to wona wasa obiem na abiem na kinkan na bibi wonti bibi ase obe repra letter no to baby ko letter ni free baye na nya ye to me say wasa ye bie so o se ne sa de amenye Ghana yeti Ghana na Najma Badu wone sumahene brempa fer ene abia sehene ene drop hene person o mo kire so o mo compete with asantefo abra asantefo no wo no ni entoko biala ya sade na bruno champim ene obi mfam ho wo ye organization nobody cares hwe so ye de wo ye na so person wo de develop one kasa wo nkrofo anasa wo botai bia one kasa hwe so ye ne wo ye but mra no danchen emra no nka do ma asem ho emra no nka suma asem ho emra no enka sabi abun House of Chiefs no enka wo gya ye ho Najma Badu e wo se obu mra no na de mra no ye dwuma na somdue ba na se ne be ya kora bi so wo kira onu so besua no obu mra no Najma Badu se da bi onu ne korofo ya so wonu ko ekora na dwene me suma he no ho ohunu me so mo de wa yo mo fie and one pran korofo a say what by force I election and by force so say wonu aye judge nto aso ne ho yin aso korofo in e wa ba electoral commission amically election obi anka ho hwe obi amie na no anka ho hwe be sasem we si mampon sasem we si kokofo asem we si no dwabena sasem we esi ba bia awrawra ba bia ya sante peso aso ka Ghana fo di yatam afa wo chiamin fo nyiri to ho eto ye ho kanyane me ka se video ye wura ka se won ka se ma court bia eno ebepim ne o mo da so trend this video no edi ni patam but this is the contract Najma Badu sorry no no wo di Ghana mamra wo buso na parliamentarians te ho emra sebedwafo on mo te ho MPs ahodo ministers ahodo te ho afa government na nkasa won mo hesa so ye no so ete ho obi anka hwemfa nkyere no ti because of that nti one no so obema na sasantefo so so de se be formula hye nsem ade rebesi
Se na sa Majafra family kwan so aye bibia. Ye bu asem. Nti so fu se bibi wo ho. Na wonti ase obe family kwan na akro no aso. Na wo so de wapi no akọ don. Wo de akọ appeal court se. High court ali ase mi na menti ase. Eti me appeal against high court decision I will appeal court that. Appeal court. Onye sa. Ana mode mo pe. Mode mo tumi. Ana mo se register for bi onu free mo peso aso. So man bi ase de drop. Na na do mahina appointing crofo obetima control wo mo. Ana odo wo ma hye bon regional house of chiefs so. Ana onu go na sem phone sem hunu ni sankankan. Ana omudi. Say yenye letter no. Let a free high court. Yet only part to also a high court judge. And it's Ghana for. Sana na samba Jafra, eso sorry. No kasa ni wo ya fi de media family akwa so be mu se Ghana no. Esase ye 10 years santifo nti. Se obi say yesa no wa chia de pant me fa mera no wa hye me nsem officer na samba Jafra so ni followers. Officer na samba Jafra so se bi anya do kwase bi no. Jimmy phobia won suru moja ono no. Obi na aduna obi no. Se de bi di wo fadu kwachi na mo yensem hu wo sampata de kire ye ho. Eni ma ekoso nye. Ajima bedu so pese wote bronchampem. Na pese wo nisodu hu bi e wo se wo de brokers ade ba life. It is a good idea. It's as a bromantem ho. Kasa wo do over best 26 ne go ho. Kasa ahodo different bet 26 ne go. Eti munu am from hope no for mo population yesay 2022 sat say ye Ebru was 1.7 million population census. Out of 520,000 was Asantis. Yawo korongo for ho omuso population be wom. Yawo fantra for ho omuso population wom. Yawo mofo gonjafo onu nyina kasefa as guanfo ye onu so population wom eti wan na ebe kasa wan na ebe ka wan kasa no aye joking and ko bi amfa ho. So if he thinks he want to act as a man, but obey the laws, obey obumila no ene ebu ni so obema wo bia wodi asem tren ne famra no so makora asua ebu o man mra na panyini wo akola bunu no police ni ba akola bunu no soja ni ba oni pa bunu no anase siye di ni ba oni pa bunu judge ni bo edi asem oni pa bunu say ni pa no ene friend say wo bema na nya cowards like you are mu bumra so mo de patapasam mo de mo ankasa mo pe mo de mo ankasa mo tumi ebumra so ye rotu for set to obetimi insight asantemani o na so bumra ana wo makwasa santini bia be nsem hu ri akere wo no is supreme ruler of asante o ma ho kwan iti santini bia so ntimi nya ne ope na wo panimu te sew woni mamra no asem wo eka na so buso snap public areas etimi incite contempt mrano amen na wonkola ati abontia ye bekum we ana ai pole woni yakunu ana santifo hu we they freely express themselves e woni ma ensese ke piefu nipa no ba esa se wanu uyo twiatili ubu mrana sunto mu follow suit de passe ka kire Ghana fo ni hwe ubetaya sante ne beto brebi asa oba ma sabi ono oba ati an ho afro ho esa so oba no ho afro ni nti obedi nani obeka de ne oba no so de akire no wobegu oba na ni mase oba na ka aka de se de be oba no be fi ne so akọ na ka hu se so oba akori firi so kwa de uta akọ fa no so oba ebi ebeto brebi no beto nyim se mere that day sa be ware me ebeto brebi asante man Ghana man mo be kaya sante masu na mo kaya sere bone benya ye mo ye nipa da sani agima bedu to odi nsem hunu ensem agima bedu di bienu a anamra kwa so ahemfo moto o ma yidin esasa di onu mo ye no asante kase na ni monyam ani asante se di esi kura asante yo no ani se di peja asante no ye ho ye mo ehi eti di agima bedu ye no munyina ma yidi mo munim se nye munyina munim se di o ye na nye agima bedu sebi wo ye hwan do my popotwa we what ho ana wo de mrasha wonsam
na ne krofo babontia no ye judge ni o ati said ya Ghana no wono kwa na we judge e produce no abra young girls as age of 27 years ye judges our appeal courts ye biya santefo e biya nkranfo e biya wonafo e biya awowifo e biya nzemafo e so bi no wo jimi judge ni biebu no ho e sa asade e beye nuwu ne se ya si ye de judge bi atum e sa se wo bumra so ansa na obabe your lawyer ni no your code of conduct code of duty wonyama hu so a wasa we yem eno ye ade e butai kese e wo judge adwumanim ye wo e fa de say personality we nyina wo besua se wo ne obi wasam wo ko gina asam no a wo ne wo so e ho ahimfa nko judge asam no emu nchia no a bastard justice have denied Ghana Jima bedu ye nyima bebre abra woko ehwe sunyan ya sa abrante se fen se Diana se won hwan ekosi police station okosi ye eno yiva che o se bra na wa ba no so kasa na ho benyam se youth mo hwe dia Diana ye mo hwe nyima sonko a Diana ye eti mo so mo hwe na mo nsua na mo ahemfo mo kasa mpeso aso ema development mra eti wifu ni bia wa Ghana no mo ahemfo na yensiese mu nkuro ene mu nkurase na wo hwe ade fefa wo ye be okotena onye saa okotena no afo otumfo din abra police station esi won otumfo din yentwuru mu ani mu abra edwa won bo ye no enye otumfo nti na ebe odwa no but okotena an otumfo esi wa wai and he cannot meddle and I will make sure wo dear to me na wo sentra otumfo brempo na wo kotena bedwom kasa wo be make sure so bebo otumfo eye fa ne se wo bebo ntra wo be me agazete no na dwuma hene wutiti wonum na ne na ofiri so betimi ane o yi na chira bi no ya basabasa yo ani akekeka aban ye bebo udin asemra ni ya bo wan kasa udin asade etumira firi ho san wo kokotena bro ya na so chi sese di ohodi wo ye na dwaye e bro ya so chi fo no agima bedu ani suma hina e frɛ no obin perfect no ani abia se ne drobo hene wo mo de ho ayo mo dwaye it information ati yes traditional areas ni bebere eja ho de ama wo no traditional areas ni bebere nko o mo jai ho de ama sankrofo enum wei ana na wo no ko na ewura no because aho ye wo no e ba ta so no mu dware aho no mu dware nti wo no ko ana no ma hene ye ne open wo titia Ghana constitution and wo titia chieftaincy act no so se ne onu ane bo beto ne yem yeti wo ma we mu menua yeti wo ma we mu ana adma bedu na wo tan ye kan santinti adma bedu ni suma hene e bulin krofo onu bulin krofo wo Ebron Regional House of Chiefs intimidating krofo abra said onu position enyu san krofo no intimidate wo all because of say on she politics bi achi na say yai emrata ne mabawa epuba wo ne politicians wo wai na politicians wo Rwanda wo na police for wo Rwanda na soldier for on mo Rwanda na sofo na muslimnim for no mu nyina wo Rwanda ba bra sabi one man she traba nyama na ekoso no o ma handle ni yenti ena o ma ne boye onum population na nyunu Ghana wo it is about better than that over 31 million plus population of Ghana ho wo better no bia ni opeti to before ahudi so onipa baako eji bumu mo beye mobo na Ghana man ensoli build up mark my words se man hwe ya memra na anya dwuma na man hwe ya memra no sebi ya respect no akuro panyino police ni o soje ni o emra shebedwani o ohini o e wo so bia timi respect memra no na so obi antimi respect bra na wo se wo party aba power enti obi abetiti amra no so na fe ye twitwa ntro ahyemra ni makatakata ne ma so abeto biribi wo no mu amra no hu se wo no di bem na amra no chia no no ombeji boom ena ye kan sadie wo ye na internet so ya na na duma bedu ye ena etene ko free internet ne so etene ko nipaku ahodo wo no motete o man mu
Nanu misi abrante bi wo tramu. Wo ya wo gina fon so. Asema abrante be bie na no aka ne se. Ai ya goddamn before. Aduru bre wase sore. Na wo hene baako ase wono so yo hene. Ana ewo Jamestown Paramount no ye ga manche Jamestown hene no. Sa wo nipa afro bi wo ho no so yo hene. Ana o mo se wo no mo koye se afahye bi o se the same dates. Asema brant and bekan sane one man no wo ni ono nya gam do fe gam Jamestown here no fe gam anche ono ba ko bi wo ho ono no so wo mo fo ane so na o ma mobilize a boys no na o ma nya nipa be se 200 eti jo aka ne se one mo am for o mo ped wo kan se wo hu de mechira no wo hu de mechira no sa de make no haye ono kasa haye Trump to ntimi modi just o ka tuo ho asem Ghana security agencies if what ho sa niema we koso sa tribal issue na agency mo free internet so ebo wure dwom na no yese nkrofo bi se o me yesunyan market for hwensem fu bi oba besi agina ho kan ye sunya asase anyasam ne kan ya santefo asase sunya nya brofo asase na so santefo are peaceful than anybody I've seen ever in my entire life. Nasa wo so be kukurukura kekeke no obi so be ye ti Ghana Police Service Ghana military services for all the security interior ministry security agencies afei all the governments are moshe a lot of allocations e dia moduma mam monfa tribe onton China monya moduma yie all the judicial systems the lawyers the judges and the magistrates. All of you need to do your job according to the constitution requirements, according to the legal grounds. You should not do your job because you come from the same town with someone. And I say someone is your chief or your king, or someone is your overlord, or someone is your pastor, or someone is your traditional ruler, or is your landlord. That kind of reasoning, that kind of attitude, it will bring nothing less than say. And there are a lot of distractions and a lot of agitation and a lot of chaos and a debate man. So it is your what's the yes will protect it and mrakuni no na yaduma. Yet womayim Jima Bedu are a lot of unnecessary things. I created so many tensions. Obetimi wu non crofo be life say and I yede asans for the anokasa kasa keke. Yede ya ashen and ye kumpole and ane touching my tutu bus and the board the VIP bus ya tutu boss sa melos. No be abetan and I yede and I will crush and this time look at all this. Look at all